kana usina kuomera siya something anything chisiya something chakukandwa chira ndiwono zviri paizvozvo uchingondiona ndota siya something. Come on. Kanukisa manje. Chimuka maxeni ndosunga chama. Chindivura iwo brand kandisati ndafamba. Weekend nandiripa deni kandichinga manamba. Ndo simbi sasunga ichama. Mona bonza ho branika inokudonza. Utova na maposto. Asi ukamona daga. Gaga. Uti wasimba sa umaga. Yo. Yes, sir. What's up, guys? It's your boy. What's up, guys? It's your boy Casey. Welcome back to my channel, and I'm here with LK Zano. Yes, sir. Yes. So today we're reacting to Enzo Aisha, the latest song. See something. Oh, something. Okay. So guys, let's get straight to the video, right? Yes, sir. Okay. Hey, wait. Please go and subscribe to my channel. Like it, drop a comment. Yes, sir. LK Zano, guys. If you're not subscribed to LK Zano, I don't know what you're doing with your life. I really don't, because yeah. Well, I've got no channel to tell you people. So you can subscribe to either one of the channel. Yes, sir. Right. You know what 940, you know this. Yeah. So. I mean, like see something, as in something. Like there's something else in. Okay. I'm not gonna Enzo share. But Enzo never usually doesn't disappoint. Let's go. I need go boys. You see me? You seen it? Alright, let's get straight to it, boys. Enzo Aisha, see something. Color Vibes. Nash TV. I was going to go to 69. Lego. Rachi! Ngeke timori mundiura nerachi mgacho nogachi. Finesse! Troto! Hey! Ichinda kachiruka panga ndakawanda. Ndechekusimbisa Jonda inosunda. Jonda inokunda. Jonda meni zitanda. Bizore mene. Ile mvura haridone. Ilambo kadaro satene. Achimboeta kuti tiwine. Chisiya something kana uripo varemera. Siya something kana usina kuomera. Siya something anything. Chisiya something chakukandwa chira. Ndiwono. Zviri paizvozvo uchingondiona ndotangira ipapo zvasiyana nepawanga usipo kwako kumafuro manyoro kunofura mhepo hanzi une chimafiya chikwa euchapo chinosiya wati mutsa ndokuti timire panomira mitsa ndokuti tirambe tichikungurutsa sare tichiumburutsa aibata chisiya something
Kana uriko varemera siya, kana usina kuomera siya. Something, anything, chisiya some chakukandwa chira. Zvirikwa izvozvo hauzi mene mavheji muheji mene magazini image papeji ndafitwa nengoma language neage atitsai moto ndamira pasteji ichinenge chiri kapayakanga takawanda ndichakusimbisa njonda inosunda njonda inokunda njonda meni zitanda bizo remene mirembo racho haridone kadaro satene achimboita kuti tiwine chisiya something kana uri kuvaremera kana usina kuomera something anything chisiya something chakukandwa chira zviripa izvozvo uchingondiona ndotangira ipapo zvasiyana nepawanga usipo kwako kumafuro manyoro kunofura mhepo hanzi une chimafiya chikwadeu chapo chimbosiya wati mutsa ndokuti timire panomira mhitsa ndokuti tirambe tichikungurutsa sare tichiumburutsa waibata chisiya something kana uri kuvaremera kana usina kuomera something anything chisiya something chakukandwa chira Hey yo, Jamal, you are my hitty. Hey, father, code name Finesse. I do want your name Strike Order. Gangsta Corner. You're Douglas Kenyete. We maximize, we strike. It's the night. Italian. See something. I think I had to battle as a baby. See something. What do you think of this song? That was a banger, guys. Yo, I think this is not a reaction video. Vibe session. Ready to See something. And the mene like thunder. Manzi paunoya tisimudziro tisati takamira nemhitsa. See something. Come on. Ndikanokisa manje. Chimuka maxeni ndosunga chamba. Chindivura iwo brand kandisati ndafamba. Weekend ndiri padeni kandichinga manamba. Ndasimbisa sunga chamba. Mona bonzo brenika inokudonza. Utobva na maposto. Asi ukamona daga. Gaga. Uti wasimba sa umaga. I'm not saying something. Yes, sir. So guys, shout out to Enzo. Say something and Munyamuti. I put him in the studio, guys. Come on. I know. Guys, I already know you guys like this video. Please like, share, subscribe, share to all your friends. I don't know, tag us if you post us. You already know, right? Take us and tell a friend, eh? Yes, sir. That's it for the video. It's your boy KC and I'm here with LK Zano. Munyamuti. Yes, sir. All of these girls be blowing me kisses. No, I ain't Santa, but nigga, I'm gifted. I drop bars, I stay consistent. I just take off like nigga, I'm lifted. Whoa, a lot of you acting, boy, you scripted. All of this fuego, nigga, I'm dripped.